zun thum ti niam dan zun thum om tur ven dan te poti ila adik tel thei thawin ka ring hei hi mizorama dietitian nutritionist kapman hol tuk thina ke mai mo expert lutuk mai phd lel rod diki ani soi hi kan react don ani heta hin an Instagram page oma indule lo follow la mo screenshot nga lo follow la chuan khomong lawin tuna kan react tan ngalang zing tho vele hian minute som panga vel pona ni sa hnuaia om thin tur ni a tia pona kan om hian awak te pokan wawak lokanga hemi zing tho a ni sa kan om hianin kan circadian rhythm kan taksa a kan biological clock kan taksa chunga darza takha aron insiam tha a azan le a kan mutuina turata na poimo a tin khamin ni atan khanin minti har boka tin mithiam tin an zir chua chuan cho ei ma glucose fasting glucose kan ti hi ahniam bi kan zing tho anisa om ho bi ka hian poimo kho mai kha soi ha dikvek ani jing thom ma hrim hrim hi chu a tha a chuanin nisawa in pho chua hian jingkara hianin keimani taksa kan stress hormone kan cortisol level hi jingkar lama sang turania tlailama chuanin ron ta thale to turania zan lama kan cortisol level a san lu tuk chuanin zan mutte hi hardik mai ne mo zada muthil te hardik mai ne chu wan chuan jing thom ma nisa vitamin d va donte khatiang kha activity vatia kha kha a tha a chan chu zan khu in cho kan ei lowa kan taksa a kan thisena sugar la om te kha khatinga exer kan vala khan kan thisena sugar te kha kan ti sola in hiblu theina khanin apui don lu tukani tin pona nisawa in pho chu ve hrim hrim the hi thil hri sela ni mo chon kar kedian ready ma soi ha poi mo lutuk mumal taka le mulemal nei taka muthun nei tho hun nei khang song song kha he hian in a hril vek thei ani lifestyle hian in a lo hril vek ani a poi mo lu tukani apanina chuan tuk chuan hi ngei lo sha mila zum thlum te hian a chan chu zing kara hianin kan taksa ina thlum a man ral na hi a that lai berani a chu wangin zing cho hi thatakin eila zanlam hi eitlem de zokila a tha donani tin zing tho vele hian thil thlum mizo te chuan ei kan chinga entir nan thingpui thlum te kan ina biscuit te kan lo eya heng hianin kan taksa thlum hi ati sang viau thina khami athum asan lak lo to kha chuan ni lengin thlum kha asang char char chho thina chu wang chuan zing kan tho a kan thil ei masak bera hian protein tamna lam ei thini la tha ome entir nan protein tamna lam a chuan bo hute te badam kan ti te khokher kan ti te mai mu kan ti ang chi te khatiang angkha protein tamna anya khang kha eizo kila thingpui kan indu ani po in thingpui pothum ni lovin thingpui po hang in thin jok turani tin chu ba ka thei atha kan ti rol hian jing tho vele a thei thlum kan han ei khan kan taksa kan thisena thlum kha aron ti sang ve viau thina chu wang chuanin thei ei lovin protein tamna lam kha ei thin jok turani poimo khop mai khami khamo jingkar breakfast skip lo tur hi hi chu ka principle lian lu tu ne ke ma hian mo a chan chu mo jingkara breakfast in skip chuan lunch in control thailo thei chan mo it a me a har lu tuk chuan chuanin mumal takin pangai takin breakfast apo protein rich breakfast sapoin milk and egg is a wholesome food and lo ti thin kha a chan chu jingkara chuanin protein healthy fats te atama mo chuan chuanin protein tamna lam e hi jingkar lama hi chuanin a tha zan mu don thleng te pona tha tho mizo hi chu protein kan e tlem lu tuka carbohydrates tam nei kan e na salu tuka mo protein e tam hrim kan ma mo a bigin me chia ho kha mi pa in protein in e tlem le zuala chuwang chuanin min e hei collagen vun mam na vun chuar ti re na vun chuar tur ve na anti te khan in ina collagen kha in ngei em na chanin re doe a chan chu collagen hi protein thawania vuna hen siam chok thina mo protein ilak lu hem chuan collagen supplement te po hi alongai over mia lo hi lo nia khami kha poimo lu to kan ni chuan jingkara thingpui pathum biscuit chang thop tangkai lo lu tuk he thi la hi chamo kan thi sena sugar spike na chan a calorie sang boxi thauna ni tel bok thalo lu tuk jingkara thingpui pathum an te lai te han lo in na sa thei e api thingpui min lo lum kan te thawe na hen thingpui pathum biscuit ma ei ve nge khang teng te kha tu na chuanin kan thil kheta lo tam ve zela
kan chin than deu kan tradition a po bet lek lek to ni ma se ei zingkara mo bazar pa a e tuk ni khat lek te chu poi lawang tuk tin tan zona poyang zingkara bazar pa thingpui pathum le changban kan ti ang chi te no not good a pathum na a chuan chaw kan ei reng reng hian bu bar masala wing thlai kan ei ma sa thin tur ani an hna sang sang te thlai ra sang sang te hian fiber an nei tam em a fiber kan ti chu so thing te kan han zai hian a hrui kan hmu thina nga khatiang kha fiber ani a fiber tam na kan lo ei ma sak khan a hnuwa bu kan ei le khan kan thi sena thlum sang vek tur kha ati hniam the ni hey wang hi mon le Korea te Japan mukbang ke en hial mo so ei masalo hianin eng moni thil spinach tiang an tram type deuh ang chi hi an ei masa phot zel wang ha mon le a thakop mai tu na mi hi kala tingai mi lawa so ei pop ti ve thin tu rani hei hi mo ka voi khat ria na he mi ta ka hi chu thlai na ei phot chu mi no cho ei le bu ei le kan ti chinang carbohydrates tamna shim entirnan acha suji changthop alu vaimim oats kan e ma te hian salad bowl khatte han e ma sa theila chu chuan kan thi sena thum sang vel tur kha alo ti hniam thei chin don ani apalina poimo khomai carbohydrates ei tle mangai carbohydrates ei tle mangai carbohydrates poilu tuk chuanin eng rice nge kan ei theng white rice kan ei thina hianin carbohydrates tama chuanin carbohydrates risel chu hei brown bread kan ti ang chia te sweet potato anga te mo khatin te pohanin apoi mo khomei chuanin chum dan te po hi mi then khathia ni na soi thina a then he chuanin cooker a han phit ngei cho te atui duwa amaro chu sugar ti sang du te hin tia hemi ta ke ro hi chu in shet chian du chuanin pirwati ki hi in lo varon ni thoni ka set to big lo kha tak kha chu ke ma phong ka chiang to big chi lo a chuan zo na ka don tam eng rice ber nge ka eyang kiarti rice nge mizo bu nge basmati nge brown rice enge ka eyang ti hi zo na ka dong hema ka soi du ta ka chuan zu thlum te tan hian rice hi par pung khopa e chi ani to lova a chan chu rice hian carbohydrates aneya kan thi sena thum kha ti sang veu thei ani ti kha soi ka do a rice reng a chuan hei bu ban hi mo bu ban kan tiang chi ang ho hi an glycemic index sang amylopectin an nei sanga an glycemic index hi 98 day ani chuan hey basmati rice kan tiang chi jasmine rice kan tiang chi han glycemic index asan pa ule kan thi sena blood glucose sugar level ti san theina anei nga ti kha ka she thiam da no sumpo a an mania om sang deuh thap ang chi ho hianin glycemic index 58 an nei ve thunga ni hey an mania in thlar thap the ang chi ang ho reng hianin glycemic index an nei hniam zo zel ti kha soi ka do a tin awa thove ni chuan chu lom ke 18 ge te chuan kan ti le thei pakhat chu rice hi kan chum nuwa hian fricha han da votila a then phei chu ni sari thleng freezer a te po ada theyanga khami kan han ti vot nuwa kan han ti lum le hian a starch kha lo in thak thot thina resistant starch a in thina kha a glycemic index chu soi lo hey kan rila prebiotic angin aron dai to zo kani khatianga e kha thil harani lova kan tivek theya ol sam zo kani kala tingai mi lo hei po hi nakida pathian zara dam chon la ti ve turani to hianin zun thum nei na lo ma engma khading chuang lo amaro chu thil thale tangkai angchi hi chu hriat bela hriat zaw ve zel hi chu nuam khadi mo thil thar zir shim hi interesting khop my nutrition boy apanga na chuan sa te a tuite bo hmute te hi zun thlum nei hianin kan lo hlau thina amai ro chu heng ho hian protein an nei tha a zun thlum nei bi ka phei chuan protein tam na tha protein tha an hi a tul a sa kan in amisa te a tuite a thau te lawila ati tha kha thin tur ani poi ma khop mai hei chu ka ti zi ani a thatli me sati sang dang sausage te bacon te salami kan ti processed meat ang ho hianin thau chhia te an nga calorie te an pai hnema
tin ada thatna avon thatna antel te hi mihring tan lo la om theya chu wang chuan zunthum nei tan phei chuanin eitle mila a thatle ani tuna aron soi kha poimo ei mia su ti chuang lo eitle mila ti kha achan chu mihring ni to a ngaya thil lo nei to hi chuanin thok le ta in zoom tap phi chu harve chu wang chuanin kar khata voi ni khat tem zeu ha poi lo ra rang mo poi lo ra rang ti mai la apoi ka ti lo ke ma chuan kok te po hi zeb lo chuan a addictive ani sugar ta mani caffeine te po ama lo chu in zoom hi har em mai ni ti na in tan phei chuan poi lu tuk tak satan thri se lo ama ro chu kar khata voi ni khat zeu mo min sa thiam mai ha thal tuk aparukna a chuan tui in tam tur mithiam te nan soi dan chuan tui kan in tam hian kan jing cho ei ma kan thisena glucose hi aniam bi kan ti ani apasarina a chuan tui chu ka in tha khop mai ni tin hian in liter li atang liter nga ve hi ka inamo enge nangmani tuin in time tuin tha thi chu poimo hrim kal hri sel nan te na tha vun glo nan te na tha mo tui in tam hi chu exercise la ka ti shol nei tam turani ti shol kan nei tam hian thumin luna kan taksa a nei tama thum glucose da khol na atam pha chu chuan thisena thum tam viau tur kha venga chu wangin sek tum thatle veka ngai ni pariana ka kha apoi mo ti rol hi mo nei nga tum tur ti rol hi kan thisena sugar zong va om na turani va in hip lu na turani min ti rol anei nga pole genetics kha chu ran ni ta se min ti rol anei nga pole diabetes anei theina chance kha tan hiam amaro chu bodybuilder sek de te po hei zun thum nei tan om ve tho amaro chu khatiang zun thum nei te kha chu an lifestyle wang ni lo an mani taksa a insulin in siam tlem wanga zun thum nei ani ta khatiang insulin in siam tlem wanga zun thum nei te kha chu insulin injection maya pangai le mai amaro chu kan lifestyle diklo awanga zun thum nei te kha hlo mani chu wang chuanin ti rol hi nei nga tum tur chu nia min gym kalalo enge iwa han in la fit ve in la sek dona mi khatiang ang de lek engma poilo khatiang chu mo lo soi ve mai ro se mi khan sek tum tur me che po khan in sek tum tur ni pangin in sek tung don lo steroids in ti lo chon in sek don lo me che khan mo maro chu sek tum tur ate sek kan tum na lama han in ti rol kan lo nei nga kha kan blood sugar te va khom na tur mo kan thi sena tanga kan ti rola in hi blu the na tur ta han ti rol kan nei ngai poi mo lu to kan a chuan kamram sang kan ti nep noi dor te kan hmu chi maida atanga thil siam sang te chini te kurtai te nep noi te energy drinks te soda drinks kan ti biscuit sang he tyang thil sang hian calorie an pai tama thauna an pai tam em a tlem te amo po ti ila thauna atam em ani chu wang chuan heng ho hi zun thum te kan ni chuan in sum mila restaurant thil te khatia angkha ei thak zen lo tur ani tin pathian nina asiam sa ei tur sang hi hetiang ho a hian ei tam zo kila a thle adi khop mai tu na mi khamo min thil ka eitlem le tuk ma se weight ka loss theim ya lawatia thil ka eitlem view ma se a thil eitlem view hawa khang ho khan calories kha sang hi chuang sang thum chuang chakna an lo pai chuan weight loss ngai nam lo zun thum tan pol hom mo chuan tuna athu soi pakhat ka du deuh chu mihringina kan siam chop processed foods ni lo pathianina hei natural taka min pek sang hi heng hi eitam hian lo hrisel mai apakwana chuan hun binei a thil ei thin turani hun binei taka thil ei hi kan hrisel na ta na poimo em a kan lo ze block ta hi chuan hun binei taka thil ei hi mo gastritis te ulcer lama boy te tan po hianin a thalu tungani hun binei in thil ei ro darkar thum darkar li dana te hian thil kan ei thin turani tin kho en la hian thil kan ei tha anga pathiaina min siam dan shima hian chun en la hianin kai mani a thum man ral na hi achak zoka zanlam ain zandariat nulama cho ei thin te hianin kan thisena thum hi 20 to 40% line ati sang theya
zan reya thil ei te kan tak sata na hlawm thei em a chu wangin kho en lai thil ei thin tur ani a zan lama chuan kan pum hi kan ti ruak thina nga hun bi nei thlap thlapa nun hi a poimo em a som poi mol tuk hun bi nei thap thap thil le chuanin zan dar ri hmula mai chuanin thil ei lo thei lamo hei chu du thu sam ma se ma vai rama om zom pui khal tuk dar ko dar som ve thin dinar ei hun hi ni mo exari lak thata ngai sin no ngan lo ei ve trok tu thin box se zan lama hian ma se mizo te style zing chun zan ni lo evening breakfast lunch dinner hi mizo te zanin dar nga dar ruk vela kan ei fela hi lo tha amaro chu al sar nei te nom chuan dar ko chho vela khanin in ko kha ruak le than to don time puma hana sitaron in siam chho le than to mai theya khatianga kha chuanin enge in eyang kan ti chuan biscuit bourbon good day vel ni lo protein tamna ati lama ron soi to kha ei theula kha tha na chuan thei hi a thar rual in ril tram ni hun lai a ei lo tur ani a kan puar lai zo khian ei thin tur ani tun lai kan thei te hi an thlum to em a chu wangin ril tram lai kan ei chuan kan thi sen na thlum kha ati sang viau the ani in thei kan ei ro ani a thum bak a hian mo I pum hi ati acidic thei maklutuk chuan phai na matanga thei kan lak lu a hian kan mizo thar lai a kan twal tro te hi an hrisel em zo kan ni ti kha sha ila poimo hle so mizo te thar chu tle min lo to de poni se hrisel dei zo khula matanga lak lu ai chuan mo om pakhat na chuan cho kan ei kham hian ke in minute chom panga vel hi kal thinila chu chuan cho kan ei khama kan insulin sang vek tur kha ati nyam ve thin ani som panin na chuan ril ru wa khi poimo dia hey exer kan la ve teng han tia tlan tum kher te hi ngai lem lo nia in fit lo tan phei kha chuan nitin minute som panga tanga minute som thum han wak sim sim ate poi tha choi khama wak te poi thil tang kai lu tu kan yo hrisel tu ha dam kan tum thin tur ani mithiam ten an zir dan chuan mishing ril ru ha thei tak te hi an choi khama hian an thi sen na thlum asang bi ka mishing kan stress na satlu tu hian kan stress hormone alo san hian kan thin liverin thlum asiam nem bi kan ti ni som pathum na a chu a poimo khop mai thoven ve deu hlek tur overthink lo tur til te ngai tu ngun ngut lo tur chafala mang tiang khamo thunge ka asoi tu pa kha rolo rolo ti dan te kha chafala mang tia thoveng deu om ve hi ngai chuan choi do ka na cho hi muang changin kan e thin tur ani man mo deuh bele but dewa thil kan e hian kan puar hun kan taksa in ron shil man lova e tam lu tu ka ola ati khop kan da jison ati boy let thei bok ani ati khop mai ma sei chu harani tro ril tap to lu tu be som bar buan pon khorlina vela kapur chan anti ve che dik to lo re khor khat po hi mo muang changa hei han ti pa han nei hi chuanin por hi ol lu tu sompalina chuan zan mut thathi apoi mo em a mutlem hian thawo ol sambi kani tin mut kham lo hian kan hunger hormones ghrelin hi ati sang na sa a zan khatlek mut kan kham lo po hian kan hunger hormones ka 22% lai na ti sang thin ani chumi om zia chuan mutlem te mut kham lo te takariat ai tam mulo ang chi hote khanin anri ra tram ma bi kani chu mutam a in apoi mo tu khami khamo mutam sim sim hi chu tu da aron soi ba ka khanin apoi mo tu lai thalai tam tak te phei chu mo hei kanin khel ha a le ha kan jira college te kan kala zan kan meng re le kan mutlem boxia ite lung theng hian in tur the ni poilo tu tin mut ma tum turania dar som pani ma kan mut le dar som pani nuwa kan mut hi a quality in ang me alo ani dar som pani malama kan mut hian amut kan mut quality hi a double de ani tini tin kan mut reng hian zan thi ma mut turania engte kan lo on chuan kan taksa khan chhuna mo alo ti a kan deep sleep nei tur kha ati buaya tin mutatui lo ani kan deep sleep a buai chuanin kan taksa lo in siam thar turte kong sang hormones an lo in signal turte khatiang kha ati buai china chu apoi em ani tin de khop mai tu na mi te po khamo min dar ka riat ka mu ma se ka zoi tho an han tia ani chonin dareng zang he mut
dar ni vela kamua jing dar ni vela kamua chuanin jing dar kwa vela ka tho dar som vela ka tho ante ka tiang kha chu quality sleep kha ani ngai na ha om chong lo zan muthathian kan insulin ati sensitive mmb kan I a omzia chuan he kan thum manral na kha kan thum manral na kha a thabik ti na alo ni ta ni tin jing tho hun po kan vong tur ani a jing tho hun kan von thathianin kan tak om je chu PCOS in nei phei chuan mo PMOS ani to to na chuanin zan mu thada poimo zan mu tlema poilo tu PMOS tan sa muthun tho hun kan nei hi pathian min siam dan ania kan biological clock kan circadian rhythm kan ti pathian min siam dan ang chuna ni laya chuna ni chuan na ka tho na anita a zan chu thim chu kan res hun a asiama hemi hun von dika a hun chat hun kan man hi mihring te hrisel na tan a poimo thuk em ani ti kha poimo kho mai tu lai thalai tam tak phei chu chuna ni le nan zoya zanan mu le theilawa khatiang vel kha ne bu thla kho mai kan soitel sha mange a to bera chuan vitamin D kan don tam hi angai em ni sa ni luma te kan om tamanga kha chu jingkara in tho vela ni san hoi in phau kha kha ni na king tel thei do ni a thang rem khop mai thil tam tak ka hriat lo ka hriat bel pha ke pon tangkai pui hle ni a channel hi lo subscribe sup do nia hey Asian Nutrition Dietetics Care video link hi ron dai lo subscribe sup do nia video la em hula check do ni